Namakuru agezwe hagaragaza neza ko igisirikare cya AFC M23 cyongeye gufatikanya na Twirwaneho amadubu izi ngabo zirwanira mu bice bya Minembwe aho bakomeza kugenda barinda umutekano bagerageza kuba bahagarika ibitero bya Wazalendo ndetse n'abandi bagerageza guhungabanya umutekano waba abanyamurenge kuri ubu bamaze gucakira abacancuro noneho induru ziri kuvuga ibintu bisa naho byahinduye isura byafashe undi rwego uko umujyi wa Goma wafashwe nyinako ubu bisa naho biri kuba nubwo bigaragara neza ko iki gisirikare cya M23 kitari gushaka gufata ibi bice ariko bisa nkaho cyanabivuyemo ariko ntabwo cyabura kugaruka kuba cyafata abagerageza kukigabaho ibitero bya kajugujugu ndetse na za drone. Ubu tuvugana hagaragaye amashusho y'iminota hafi 2 umwe n'amasegonda 56 agaragaza abacancuro ngo basakwaga bivugwa neza ko bamaze gusangwa aho bagombaga kurara ndetse M23 bivugwa neza ko yabahasanze batunguye ku buryo bukomeye cyane ndetse zaguhita ibatwari bajyana mu bici kontorora nkuko bitangazwa nyuma yo gusakwa ku buryo bukomeye cyane. Bivugwa neza ko abacancuro bamaze gufatwa bakamanika amaboko ariko bivugwa neza ko kandi bafashwe nta mirwano ikomeye cyane bayeho nyuma yo kubona neza ko amazi atakiri yandi aho bari baherereye hamaze kuba hajya mu maboko ya M23 mu minota mike cyane kandi bigaragara neza ko cyari igitero cyangwa se ataka ikomeye cyane yari imeze nka operation yari yateguwe yari yakozwe n'abasirikare ba M23. Uribaza ngo ibi byabereye he? Neza mu kilometero kimwe urumva ko ari hafi cyane uturutse muri Plaine d'Ruzizi by'umwihariko ibice bisa nkaho byarekuwe na M23. Aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bakorana n'abacancuro kugira ngo barebe ko bakomeza kugenda bapanga imipangu isa naho ari yo gutera M23 ngo umugambi ni ugufata umujyi wa Bukavu. Biragoye rero M23 yongeye kubatungura ibyo bapangaga ibiserebe kamira bisiribanga kuri ubu ngo abacancuro bafashwe kandi murabizi ko nibo bakoresha ibijyanye n'ikirere nibo bakoresha ibijyanye naho aribo bakontorora amadrone kajugujugu n'ibindi. Ibi rero birakomeza kugenda bishyira mu gihombo gikomeye cyane igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Induru ziri kuvuga abacancuro bongeye gucakazwa ku buryo bukomeye cyane mu gisebo cyinshi cyane M23 iri ku Kineneko ndetse bigaragaza umuhate M23 ifite nubwo benshi bumvaga neza ko ishobora kuba irangiye nta murare nta gahunda ariko kurekura ibi bice nta na kimwe bigeze bihungabanya ku ntego ndetse na plan M23 ifite. M23 kandi ikomeje kugenda ikora ibitendo bitandukanye kuri aba bacancuro nibo bari batahiwe. Ni inkuru zivuga neza ko ari abacancuro 6 ariko abagaragaye bari bafitwe ni 4 bivugwa neza ko hari abandi 2 bakomeretse nyuma yo kugerageza kuresista maze bagerageza gushaka kurwana na M23 mu gihe bagenzi babo bari bamaze kumanika amaboko. Aba nibo bari kwestara ndetse bashyira amakorodone mu makompyuta aho kompyuta zagombaga gukoresha izi drone za kamikaze z'ubwiyaho zagombaga guturuka mu bice M23 yavuye mo zerekeza aho yamaze kujya aho uyu mugambi wari wamaze kunozwa neza 100%. M23 yamaze kubiserebekamo bisa nkaho bigiteye ubwoba ku gisirikare cya leta ya Kongo ntaho kizeye gishobora kuba kiri gupangira iyi mipangu. Hakurya Twirwana hirakubita hakuno M23 irasiribanga ibintu ntabwo byoroshye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo kandi bakomeje kugenda barira ayo kwarika nyuma yuko ibikoresho byabo bikomeje kugabwaho ibitero ndetse bimwe bigasenywa ibindi bigasandazwa. Igihombo gikomeye cyane kiri gutuma badakora imipangu yabo ariko benshi bakagaragaza neza ko M23 nyuma yo kurekura ibice itakemera kwicara ngo bayiraseho nkaho ari abasivile. Ni nayo mpamvu iri gufata umwanzuro ikirinda gukora ibikorwa byo gutegereza iki gisirikare cya leta ya Kongo ko kitera ngo barwane ibigira ingaruka zikomeye cyane no ku baturage. Igafata initiative yo gukora ibitero shuma mu makampu mu mabaragisi y'igisirikare cya leta ya Kongo ari naho n'aba bacancuro bacakiriwe. Agahinda ni kose ku basirikare ba leta ya Kongo. Abarundi bose nakubwira bongeye kugaragara birukanka amasigamana abafite imbunda ntoya bazirukankana abari bari kuri kontrole y'intwaro ziremereye bazitabirukanka. Ibintu byongera kugaragara nk'igisebo gikomeye cyane ku gisoda cy'u Burundi kuri ubutaka bwa Kongo. Uburundi bwongeye gusebera muri ibice ariko abacancuro bo nakarusho kuko bo bacakiwe ku buryo bukomeye cyane aho baguwe gitumo abagombaga kubakavaringa ntabwo bakoze akazi kabo neza ibyatumye M23 ibindirira ikabatungura ikabagwa gitumo ndetse bakaza kwisanga bamaze gutabwa muri yombi. Benshi cyane bakomeje gutegereza ko M23 ishobora kuza gufata umwanzuro wo kwerekana abacancuro abandi bati ntabwo iri bubikore biragoye kuko bisa naho ibice yavuyemo ari byo bikomeje kugenda
kugenda biberamo imirwano ariko idakabije, ariko ari imirwano itari mu bice birimo abaturage, ari imirwano igamije kuburizamo ibitero karundura biri gupangwa n'igisirikare cya leta ya Kongo. FARDC iri gutegura ibisasu n'ibitero biremereye cyane. Abasirikare b'u Burundi bakomeje kugerageza kohereza ngo itsinda rikomeye ry'abakomando, nubwo bamwe batari kugira amahoro ku mirongo y'imbere ku rugamba, ngo aba bose n'abagomba kurasamo 23 ngo kugeza isubiye za Bukavu. Ibi rero bisa naho bigoye, 23 iri kubatanga ikaza kuburizamo ibi bitero kandi ikabikora mu buryo bwa discipline. Abaturage bakomeje kugaragaza neza ko ibice 23 yavuyemo ibyafashwe na Wazalendo bisa naho umutekano utizeye, kuko hari ubujura, ubusahuzi ndetse n'ibindi byaha bitandukanye biri gukorwa n'iki gisirikare cya Wazalendo. Ibyo benshi bagaragaza nkaho ibi byose biri kuba bikwiye kwegekwa ku wasigize itutu kuri 23 maze akayitegeka kuva muri ibi bice, ngo nukugira ngo hubahirizwe ibiganiro by'amahoro. Kugeza kuri ubu ngubu bisa naho birageza kubahirizwa ku ruhande rumwe, nyamara igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na leta ya Kinshasa muri rusange bagaba bakomeje kuvunira ibiti mu matwi. Ni inkuru igezweho none iteye ubwoba. Aka kanya ndakubwira neza ko ibintu bikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, nyuma y'uko abarundi bakomeje kurunda ingabo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikagirwamo uruhare rukomeye cyane na Antoine Felix Tshisekedi Chilomba iri cyubahiro Faci Beto, perezida w'igihugu cya Kongo. Aba bagabo babiri, yaba perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo, bakomeje umugambi mubisho wo kurimbura abanyamurenge, ariko bisa nkaho biri kubagora cyane. Ubu tuvugana ni inkuru zigezweho zerekana neza ko igisirikare cya AFC 23 cyongeye gutungura ku buryo bukomeye cyane defense z'igisirikare cy'u Burundi. Ibirometero 3 gusa uturutse Mikenke 23 yakoze operation Karabutaka. Operation Umugozi niryo zina yamaze guhabwa. Benshi mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi ubu ntabwo bakibukwa, baciwe imitwe. Amakuru agaragaza neza ko 23 nyuma y'uko yari ifite inzika zikomeye cyane z'ibitero bikomeye cyane, abarundi bari bakomeje kugenda bayigabaho bafatikanyije n'iki gisirikare cya leta ya Kongo, yongeye kubihanangiriza, ariko abarundi babihombeyemo cyane kuko yateye ikigo cya gisirikare ibirindiro bikomeye cyane hariya mu barracks, ndetse aho 23 yabatunguye cyane. Nakubwiye neza ko ari intera ntoya, nibura nk'ibirometero 2 gusa uturutse hariya za Mikenke, aho 23 yatunguye ikigo cyangwa kampu y'abasirikare b'u Burundi. Aba rero bivugwa neza ko bakubiswe ndetse ku buryo bukomeye cyane. Hadi tanka ndetse 23 ifatikanyije na Twirwaneho aya madubu bigendera cyane, bakubise ku buryo bukomeye cyane aba barundi. Hagaragaye abarundi birukanka basa n'abambaye ubusa nyuma yo kuba 23 yabatunguye, ari abari kuruhuka ndetse n'abarinze iyi kampu. Ntabwo batekerezaga neza ko 23 ishobora kongera gukandagira muri ibi bice. Ni ibitero bimeze nkaho ari no kuburizamo umugambi mubisho wo kurimbura Minembwe. Ibintu birakomeye. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bongeye gukubitwa, induru ziravuga hakurya, ibyombo n'amatelefone biracicikana, ariko ntacyo gukora giharimo. 23 isa naho yamaze kugenda ibitegura ku rwego rukomeye cyane ndetse urwego rwo hejuru. Induru ziri kuvuga rero. Ubu ndakubwira neza ko iyi ari imwe mu nkuru zigezweho aka kanya, ziri kuvuga neza ko abasirikare b'u Burundi batari kubona aho baryama ngo bahumeke, kuko 23 isa naho iri kubanyuza akanyafu gakomeye cyane, nyuma y'uko bari gutegura ibitero bikomeye cyane byo kurimbura imurenge Minembwe na Mikenke. Ibi bice bituyemo abanyamurenge. Mu by'ukuri ni iki kihishe inyuma y'uru rwango rukomeye cyane abarundi bari gushaka kugaragariza abanyamurenge? Ese ni ikunda ry'amafaranga rya perezida w'igihugu cy'u Burundi ukomeje kugenda ashukwa na zahabu n'amadolari ahabwa na Tshisekedi? Ibi byose biva mu birombe bikomeje kugenda biba iby'amaraso. Aha rero hakomeje kugenda havugwa byinshi cyane. Ni gute abarundi bisanze bari kuza gukora ikimeze nk'ubwicanyi bukomeye cyane buri gukorerwa abanyamurenge? Ibi rero 23 nyuma y'uko yari yamaze kumenya igitero gikomeye cyane cyongeye kuba kigabwa mu bice bitandukanye bya Minembwe, yaba Skoyi n'ibindi bitero bya za drone. Ibi kandi bikaba bikomeje kujujubya abanyamurenge. Hategurwaga igitero gisa naho ari igitero rurangiza, igitero rukokoma cyagombaga kurimbura ibice bitandukanye mu mihana itandukanye ya Minembwe, ariko kandi bisa naho Imana y'abanyamurenge bagisenga igihari yongeye kubumva ndetse izana 23 ibasha gutabara. Nta kundi, ntabwo kwari ukwitambika izi ngabo kuko zari zifite ibikoresho bikomeye cyane, ahubwo ya strategie y'intare za Sarambwe zifatikanyije n'amadubu bongeye kuburizamo iki gitero ndetse bahagarika stop yihuse cyane abasirikare b'u
Burundi ibyo bapangaga byose biba ubusa, intwaro zatwitswe, benshi birukanse bakwira imishwaro. Bivugwa neza ko hari n'imbunda ntoya ndetse zabashije gukurwa muri ibice zikwawe na M23 izambuye iki gisirikare cy'u Burundi. Imbunda nini muri ibi bice bisa nkaho bitari bworohera intare za Sarambwe kuba zahakura ibifaru cyangwa se n'izindi ntwaro ziremereye cyane, kuko nubwo wumva ngo bimeze gutya ariko abarundi nabo ntibari bicaye, barasanaga ku buryo bukomeye cyane na M23. Gusa uwo gutsinda yatsinze, abarundi bakwira imishwaro barirukanka, ndetse binagaragaza neza ko abarundi bongeye gutungurwa ku yindi nshuro. Ubu tuvugana bakomeje kugenda hakwihwiswa ikimeze nka propaganda, aho batangiye kumvikanisha ngo M23 ntiyavuye mwa bya bice yagombaga kuvamo, kandi mu by'ukuri ibice M23 yarabirekuye ndetse irabigaragaza, kandi ibice birimo abasirikare babazendo n'igisirikare cya leta ya Kongo. M23 yabikoze kugira ngo ibiganiro by'amahoro bashinja ngo yishe igaragaze neza ko uruhande rwayo yarukoze. Igisirikare cya Kongo aho kubahiriza uruhande rwacyo ndetse ibiganiro by'amahoro bya Washington dore ko ari byo byakomeje kugenda bisa naho biteza ikibazo gikomeye cyane. Leta zunze za Amerika igakomeza kwensista kuri iki ngiki. M23 maze ifata umwanzuro wo kurekura ibi bice. Ikimara kubirekura byabaye induru zikomeye cyane, abaturage barijujuta barababara cyane, abandi bakomeza kugenda bavuga neza ko M23 yaruhiye ubusa, ndetse abandi bakomeza kwerekana neza ko Tshisekedi n'ingabo ze baryama bahindukira ibyo basabwe bo ubwabo badashaka kubikora. Ibi rero M23 kugaruka muri ibice ni ibintu bisanzwe, ndetse ikaburizamo n'ibitero bikomeje kugenda byitegurwaho ndetse n'ibitegurwa mu bice bya Minembwe. M23 nubwo yarekuye biriya bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, ndakubwiye ibice nka Bijombo, Mikenke, Sange n'ahandi, ndetse no muri Plaine de Ruzizi, bisa nkaho M23 nubwo yaraherekuye ariko iki gisirikare cya leta ya Kongo itari kucyemerera kuhategurira ibitero biyisanga aho yamaze kujya. Ni muri ubwo buryo ikomeje kugenda isa naho iburizamo, kandi n'uburyo bwo kwirinda. Benshi bakomeje kugenda babishyigikiye, ariko nanone bavuga neza ko Imana y'Abanyamurenge ikomeje kugenda ibaba hafi. Ni ibintu bisa naho byapanzwe ko Abanyamurenge bazarimburwa. Benshi bemeza neza ko yataza kubamo 23 aba baba baramaze no gushira, ariko kandi bagaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda bisa naho gikubitwa uburyo ubwo ari bwo bwose, aho benshi bakomeza kugenda bavuga neza ko iki gisirikare kiri gutsindwa urugamba mu buryo bugaragarira buri wese. Induru rero zikomeje kuvuga mu bice bitandukanye, aho AFC M23 ikomeje kugenda isya itanzitse ikubita itababariye. Benshi bakomeje kugaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo uko bimeze kugeza ubu gishobora gutakaza ibindi bice mu gihe bari bazi ko gifite avantage kuba M23 yararekuye bimwe mu bice byari ingenzi kuri yo, igafata umwanzuro wo kubivamo maze bikongera kwiharirwa n'iki gisirikare. Ibintu rero ntabwo byoroshye mu bice bitandukanye, hakomeje kugenda havuga induru hirya no hino, hakurya no hakuno hakomeje kumvikana ibiturika biremereye cyane, aho igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugerageza kurimbura Iminembwe ndetse na Mikenge ahabarizwa ubwoko bw'Abanyamurenge. Amakuru agezweho agaragaza neza ko AFC M23 ndetse na Twirwaneho bakoze igitangaza gikomeye cyane, ibintu biri gutuma igisirikare cya leta ya Kongo kisanga cyamaze kujya hagati nk'ururimi. N'amakuru agaragaza neza ko AFC M23 yongeye kugaruka inyuma ibirometero nka 3 ndetse iza guhuriza hamwe na Twirwaneho yongeye guturuka Minembwe ndetse na Mikenge. Bivugwa neza ko ari umupangu bari bamaze gupanga, nuko bagotera hamwe izi ngabo za leta ya Kongo FARDC n'abarundi baherereye mu kibaya ndetse n'ibice nka Sange. Induru ziravuga, amasasu menshi cyane yongeye kumvikana muri ibi bice. N'amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyatunguwe cyane n'ibitero cyagabweho mu buryo busa naho ari uruziga, aho igisirikare cya M23 cyaturutse mu bice bituruka ruhande mu muhanda uturuka za Kamanyora, aho M23 yagiye gushinga ibirindiro, ariko kandi ni hafi y'ibice yaturutsemo, ndetse aho bigaragara neza ko benshi mu barwanyi b'iki gisirikare cya M23 bari bafite imbaraga zidasanzwe, maze Twirwaneho nayiturika inyuma. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongera gushyirwa hagati baraswa urufaya. Benshi bongeye kugaragaza neza ko izi ngabo zisanze mu bice M23 yarekuye zigatangira kubisereburamo intsinzi zisa naho zitabirwaniye, byongeye kuzigora ku buryo bukomeye cyane. N'amasasu menshi cyane yaturukaga imbere n'inyuma, ibyaguye abasirikare b'igisirikare
gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi ndetse n'izi ngabo za Wazalendo. Amasasu yaturukaga imbere ku ruhande rwa M23 igisirikare cya leta ya Kongo nabo bafatikanya bagerageje guhangana nayo nubwo yari amakompra aremereye cyane. na M23 yongeye gusheringa ku buryo bukomeye cyane nyuma yuko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari kugerageza kugaba ibitero kuri M23 ngo baze kuyikurikira mu birindiro byayitarisuganya neza batangire kuyisheringaho maze ngo bayirukane. M23 yaje gukora ku rutsinga ivugana na Twirwaneho batangira gukubita batababariye. Ubu tuvugana harumvikana ibimeze nkaho ari induru nyinshi cyane muri iki gice M23 yarekuye, aho benshi cyane bavuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo zitigeze zihagirira umugisha na mukeya bitewe nuko benshi mu barwanyi batwirwaneho bakomeje kugenda bakora ibitendo ndetse aho benshi bageragezaga kugenda babyitirira M23 bavuga neza ko hari abasirikare ifite batagiye ahubwo biyunze kuri Twirwaneho bitewe n'imbaraga bari kuyibonana. Ibi rero noneho byahumiye ku marari Twirwaneho na M23 bongera kwihuza bashyira hagati ku buryo bukomeye cyane. Aba basirikare bari muri Plaine de Ruzizi ndetse n'ahandi nkaho babacanaho umuriro ku buryo bukomeye cyane. Ibyo benshi bavuga neza ko iki ari igihano gikomeye cyane M23 yongeye kunyuza akanyafu kuri izi ngabo. N'amakuru agaragaza neza ko hari abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo baguye muri iyi mirwano nk'uko bitangazwa, abandi bongeye kwirukanka amasigamana nk'uko bigaragara nyuma yo kubona neza ko baturutswe imbere n'inyuma. Twirwaneho yaturutse mu bice bya Mikenke iza igana muri Plaine ndetse abandi baturutse imbere nyine nk'uko bigaragara. Aha rero niho habaye ihurizo rikomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo. Bagerageje guhindukira ngo barwane na Twirwaneho yaturukaga inyuma maze babona inzira basa n'abahungiramo M23 basanga Twirwaneho ifite imbaraga zitandukanye nizo batekerezaga. Icyaje gutuma no gutekereza kujya imbere aho M23 iribyo babyirinda cyane kuko bayitinya kubi. Ibyaje gutuma rero baza gukwiragira ndetse bashwiragira mu baturage. Abaturage nabo rero bivugwa neza ko batangiye guhindura izi ngabo, ibintu bisa nkaho byakomeje kubabera ihurizo rikomeye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo baguye muri iyi mirwano ni benshi ndetse na Twirwaneho yemeza neza ko hari abasirikare ba Wazalendo baguye muri iyi mirwano ubwo barasanaga ku buryo bukomeye cyane izi ngabo zishaka gusubira inyuma. Nyamara igisirikare cya leta ya Kongo gisa nkaho kwikuraho cyari kibereye ari byo bikomeje kugenda bigikoraho kuko buri masaha agera kuri 4-5 humvikana ibitendo bikomeye cyane byakorewe kuri izi ngabo, aho Twirwaneho ndetse na M23 bakomeje kugenda bakubita batababariye izi ngabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gusa M23 yo mu bice yamaze kujyamo isa nkaho yari yabanje kuba pose yubaka ibirindiro bishyashya nubwo ibitero bigiye bitandukanye by'ingabo za leta ya Kongo by'umwihariko binyuze muri uyu muhanda uturuka Uvira werekeza Bukavu, ariko kandi muri ibice nyine biri hagati na hagati aho M23 yafunze ikagira ibirindiro nyuma yo gusohoka muri ibi bice. Ibi kandi biragaragaza neza ko abasirikare ba leta ya Kongo batari bazi birometero cyangwa intera M23 iherereyemo. Ibyagiye binabagora mu gusirikira basa n'abari kuri patrouille muri amamodoka yabo bakaza kwisanga baguye mu mitego ya M23. Ibintu nabyo bikomeje kugenda bitumiza ingabo zikandagira nk'uko biri kugenda abitangazwa. Ubu tuvugana Twirwaneho irakomerwa amashyi n'abaturage ndetse izi ngabo zisa naho zabaye nshya nyuma yo kubona ko M23 itagihari. Basa n'abamaze kwimindiramo agafu barakubita umwanzi ndetse hadi tanka batababarira. Ibintu benshi cyane bakomeje kuvuga neza ko iyi ari improvement idasanzwe. Mu mujyi wa Uvira naho bivugwa neza ko ubu tuvugana abaturage bahaherereye bakomeje guhangayikishwa ku buryo bukomeye cyane n'amasasu ahavuga byato na hato. Bivugwa neza ko ari Wazalendo ariko ngo zikanga ibyitso bya M23 buri kanya, ubusanga bashikagurika bikanga umunsi ku munsi. Ibisa nkaho zidatuje izi ngabo ziri mu mujyi wa Uvira. Bemeza neza ko nyuma yo gushyiraho amabariyeri atandukanye abuza abaturage kwinjira mu mujyi wa Uvira kuko bakeka ko hashobora kwinjiramo n'abarwanyi ba M23 biyoberanyije. N'ubundi benshi bemeza neza ko bisamye basandaye umujyi urimo ingabo za M23 kandi nyinshi zikora ibikorwa byazo nk'abaturage umunsi ku munsi, ariko ziri mu kandi kazi gakomeye cyane. Ibikomeje nanone kugenda bituba amabanga akomeye cyane y'iki gisirikare cya leta ya Kongo ajya hanze umunsi ku munsi ndetse mu buryo bworoshye cyane. Abasirikare baturutse mu gihugu cya Angola, inkuru zivuga neza ko abari basigaye bafashe umwanzuro wo kugenda nyuma y'uko imirambo yabo imwe yamaze kugera hakurya. M23 mbere y'uko iva mu ibice ndakwibutsa ko yakoze ibitero bitandukanye ku birindiro by'ingabo za Angola. Ubu
tuvugana hasigaye ingerera bari baje mu gutanga umusada by'umwihariko mu gufatikanya n'abacancuro ibijyanye no kuba bakoresha amadrone ndetse n'ibindi bijyanye no gukontorora ikirere. Benshi bamaze kwemeza neza ko iyi mirambo ndetse ikimara kugera mu gihugu cya Angola hakomeje kugenda humvikana uruntu muri iyi guverinoma, aho byahise bisabwa n'inzego za gisirikare ko abasirikare baturuka muri Angola bari ku butaka bwa Kongo bose bahita bataha. Ibi nabyo biraza kuba bica intege ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya leta ya Kongo mu bice giherereyemo, kuko aba nabo bagihaga imbaraga zikomeye cyane. Biragaragara neza ko gusenyuka ndetse no gucika intege ku gisirikare cya leta ya Kongo bikomeje kugenda bibatungura cyane, ndetse hakaza kubamo n'ikimeze nko gutatanya imbaraga nyuma yo kwisanga muri ibice 23 yavuyemo nyamara badafite ubushobozi bwo kubikontorora. Ni inkuru igezweho yemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi giye n'uruva gusenya nyuma y'uko bivugwa neza ko abasirikare b'u Burundi bari kwikusanya ngo batangire ibitero bikomeye cyane byo gutera umujyi wa Bukavu ndetse n'ibindi bice 23 barizwamo. Kugeza ubu hagaragaye abasirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi, abangaba bapfiriye ku cyambu cya Karundu neza abahazi hariya neza hafi n'umujyi wa Uvira uturutse ku kiyaga cya Tanganyika. Ni inkuru yabaje ku gisirikare cy'u Burundi. Icyambu cya Karundu n'ubundi kiragisanzwe gikoreshwa n'iki gisirikare cya leta y'u Burundi, ariko benshi cyane bamaze kwemeza neza ko ubu ngubu ibintu bibaye bibi cyane kubera ko abasirikare benshi cyane bari kwambukira muri ibi bice. Bivugwa neza ko biganje bo mu itsinda rikomeye cyane rya Special Force, ndetse bigaragara neza ko bari kwitegura urugamba rukomeye cyane bahuriye n'uruva gusenya kuri iki cyambu cya Karundu hano ku kiyaga cya Tanganyika neza wambuka werekeza mu mujyi wa Uvira. Inkuru igaragaza neza ko habayeho kurasana gukomeye cyane nyuma y'uko aba basirikare barimo bambuka, ndetse bisa nkaho intwaro zabo nyinshi zari zanyuze ku butaka ku mupaka wa Kavimvira mu makamyo agera kuri 3, maze ibikoresho bimwe na bimwe bikanyuzwa ku butaka, bo bamwe bakanyura iy'amazi. Benshi bati ni ukuyobya uburari, kuko bisa nkaho iyo hindi y'abasirikare ku mupaka wa Kavimvira cyangwa se n'uwa Gatumba hari abatanga amakuru bikaza kumenyekana neza ko hari icyongerewe mu mbaraga abarundi bakoresha. Kuza kunyuzwa mu mazi ndetse mu kiyaga cya Tanganyika bwari uburyo bwiza, ariko ntabwo bigenze neza, kuko bakimara kururuka kuri iki cyambu cya Karundu bararashwe ndetse barashwe umugenda ku buryo bukomeye cyane. Bivugwa neza ko indege yagerageje kuza kubatabara nayo bitayigendekeye neza. Ni kajugujugu isanzwe ari intambara yajemo abakomando, bivugwa neza ko ari 6. Byatekerezwaga neza ko aribo bashobora kuza gutanga umusada, kuko iyi ndege bayijemo barasa, ariko ntabwo byabagendekeye neza. Iyi nkuru igaragara ndi bugusobanurira neza uko abasirikare b'abarundi ubu tuvugana amaraso ari kugaragara hano ku cyambu cya Karundu neza ibintu biteye ubwoba. Nanone ndakubwira ibijyanye n'ibitero bikomeye cyane bikomeje kuba mu bice 23 yavuyemo neza abasirikare b'igisirikare cya Wazalendo bari kongera kurenga umurongo utukura bakajya aho 23 yamaze gutanga umwitangirizwa isa naho yaciye umurongo ntarengwa, ariko ibiri kubabaho nagahoma munwa. Biravugwa neza ko Wazalendo nyinshi zongeye gupfa, ndetse n'imodoka zigera kuri 2 z'igisirikare cya Kongo zatwitswe mu bice 23 yegereye, ndetse aho isa naho itifuza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo gishobora gushokerwa nyuma yo kurekura ibice maze kikaza kugenda kibasanga aho bimukiye. Ni inkuru zigezweho zisobanura byinshi cyane mu mutekano, politiki ndetse na diplomasi. Nibyo koko ni inkuru zigaragaza neza ko igitero gikomeye cyane cy'abasirikare b'u Burundi cyari kiri gutegurwa, ngo ni igitero kandi kiri kwibanda ku bice 23 yimukiyemo, dore ko bashaka ngo kuyirasa kugeza ubwo bimukiye mu mujyi wa Bukavu ndetse n'ahandi 23 kontorora, dore ko ngo banashaka n'ikibuga cy'indege cya Karehe ndetse n'ahandi. Aha rero hose haragenda havugwa ibitero bikomeye cyane 23 iri kugenda itegurwaho, ari nabyo bitumye abasirikare b'u Burundi batungurirwa ahangaha neza ku cyambu cya Karundu aho bagombaga kwambukira. Bivugwa neza ko ari naho bari basanzwe banyura, mu gihe batabifuza neza ko amakuru y'ibijyanye n'ibyo bari gutegura ajya hanze. Mu butasi bukomeye cyane bivugwa neza ko 23 yamaze kubipanga ndetse igakorana n'abasore, bivugwa neza ko n'ubundi basanzwe bakorera mu nkengero z'uyu mujyi mu ibanga rikomeye cyane. Abangaba rero ubwato bugera kuri
kuri butatu bw'igisirikare cy'u Burundi bukimara kugera ku mwaro. Ahangaha nyine niho bivugwa neza ko habereye imirwano ikomeye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo bari hafi aho ngo baje gutanga ramporo, ndetse cyatumye aba basoda b'abarundi baza gucucumirwa ahangaha kuri uyu mwaro. Ibintu bisa naho byababaje ku buryo bukomeye cyane leta y'u Burundi, ku buryo abasirikare bayo bapfuyemo, ndetse bisa naho misiyo bari bagiyemo itabaye completed, ndetse bisa nkaho icyatumye aba basirikare bapfa umubare mwinshi nuko batunguwe ubwo bari bakiva mu mato, ndetse intwaro zabo nyinshi cyane zari zamaze kunyuzwa ku butaka. Aha rero bagombaga kuraswa umugenda. Kajugujugu bivugwa neza ko yaje gutabara igira ngo itangire kurasa, ndetse ni indege y'intambara y'igiseda cy'u Burundi yagaragaye hejuru y'iki kiyaga cya Tanganyika, yaje gusanga n'ubundi bisa naho byamaze kurangira. 23 yamaze kubasoza, ndetse abasore bamaze kuva muri ibi bice. Ni zimwe muri operasiyo zikomeye cyane, benshi bemeza neza ko 23 imaze gukora, ndetse benshi bemeza ko zanagenze neza 100%. Nanone amakuru aremeza neza ko mu bice bitandukanye 23 yagiye ivamo, ndetse bikarangira itagiye kure, igakomeza gukontorera hafi aho. Ahangaha rero niho hari kubera ibitendo bikomeye cyane, aho abasirikare cyane ba Wazalendo aribo bari gushyirwa imbere, ariko ibiri kubabaho ntagahomamunwa. N'imodoka zigera kuri 2 z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zamaze gutwikwa ubwo zarengaga umurongo ntarengwa. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje guhura n'uruva gusenya 23 yamaze guca imirongo ntarengwa uzajya uharenga, ndetse n'ubwo yamaze kuba yarekura biriya bice bakabyigabiza, bisa nkaho hari umurongo ntarengwa bagomba gukurikiza. Ni nayo mpamvu ari kugaragara impfu z'abasirikare ba leta ya Kongo ndetse na Wazalendo bari kugerageza gukorosinga, dore ko bivugwa neza ko ibi bice bamaze kuba bafata batarwanye, bari gushaka ngo kurasa 23 isubire inyuma ngo berekeze mu mugambi bari gucurana n'igisoda cy'u Burundi wo kujya mu mujyi wa Bukavu. Benshi bagaragaza neza ko ibintu bitashoboka, ndetse bisa naho bigoye kuko 23 yaba muri ibice ndetse n'ahandi iryamiye amajanja. Ari nayo mpamvu uri gukorosinga mu birometero nibura bigera kuri 2 byonyine, ari guhitahura n'uruva gusenya aturutse mu bice 23 yarekuye. Abasirikare ba 23 baracyari mu misozi igiye itandukanye ikikije ibi bice, ni nayo mpamvu biri kugora abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Abasirikare b'u Burundi bagombaga kuza gufatikanya iki gisirikare cya leta ya Kongo bo maze kukubwira ibyababayeho. Ibisa nkaho rero iyi projet cyangwa se uyu mugambi wabo uri kugenda upfuba gake gake bitewe no gutakaza bamwe mu basirikare, nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Urugamba rwongeye gushyuha mu gihe benshi bari bazi ko 23 ikimara kurekura bino bice yarekuye, intambara isa naho igiye kurangira amahoro agahinda, ariko bisa nkaho atari cyo cyari ikibazo, ahubwo intambara bisa naho itangiye bundi bushya, bitewe n'uko igisirikare cya leta ya Kongo bagigiriye igisa nkaho ari faveri, maze 23 irekura ibi bice, none bari gushaka kubigenderaho ngo baze no kwirasa mu bice yamaze kwimukiramo. Ibintu 23 yamaze kwerekana neza ko bitakundana, no mpamvu iri gutanga isomo rikomeye cyane ku basirikare ba leta ya Kongo bari kugerageza gukorosinga nibura hafi y'ibice kontorora, nk'uko byamaze kugaragara. Ni inkuru ibabaje cyane igezweho, inkuru iteye agahinda, nyuma y'uko abanyamurenge ndetse n'abandi bavuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagaragaye mu bihugu bitandukanye by'umugabane w'Uburayi, ndetse aho benshi bagaragaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington ndetse n'ahandi. Ubu abo mu Bubiligi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye no mu Bufaransa nabo imyigaragambyo irakomeje, bamagana ibikorwa biri gukorwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, bari kurimbura Minembwe bayirasamwe ibibombe, imvura y'amabombe, imvura y'amaroketi aremereye cyane, Sukhoi 25 ndetse n'izindi ndege z'intambara za Apache uko butazi. Drone z'intambara zirarekura urufaya rw'ibibombe umunsi ku munsi. Kuri ubu ibibaye nibyo biteye agahinda kurusha ibyabaye mbere. N'amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kwifashisha drone z'intambara, nk'uko byamaze kugenda bigaragazwa, zamaze kumishwa Iminembwe neza ahaberaga isoko. Inkuru ikaza kugenda igira iti abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bafatikanyije n'abarundi bakoze igikorwa kigayitse, igikorwa kitarimo ubumuntu, ndetse bisa nkaho ari ugukora ibyaha bikomeye cyane by'intambara. Nyamara
amahanga azarebera nyamara abanyamurenge bazazima. Niki gituma abanyamurenge ntawo bacira karurutega uretse ko nabo bamaze guhaguruka twirwaneho. Izi ngabo z'abanyamurenge benshi bemeza neza ko zidafite ubushobozi bwo guhangana n'ibitero by'ingabo za leta, nubwo mu 23 igerageza kugenda ibafasha ndetse ibafasha kwirinda ndetse no kugerageza guhangana n'ibi bitero, ariko biracyagoye. Kuri ubu ngubu izi drone zarekuye ibibombe byinshi, imvura y'amabombe mu isoko rya Minembwe, abaturage benshi cyane bapfuye. N'agahinda gakomeye cyane, n'amarira y'aba abakecuru n'abasaza ndetse n'aba batuye Iminembwe bose bararira yo kwarika. Benshi basa n'abamaze kugira agahinda gakabije. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fatibeto, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bisa nkaho nta na kimwe bimubwiye kuba yatsemba ubwoko bw'abanyamurenge. Bisa nkaho anabyishimiye cyane, aho benshi bagaragaza ibimenyetso by'uko uyu mukuru w'igihugu cya Kongo asa naho kuba aba banyamurenge bari kwicwa ari umugambi afitanyemo na leta y'u Burundi. Nk'uko bigenda bigaragara, drone zirahagurukira mu bice bitandukanye, aho abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bafatikanyije n'abacancuro b'abazungu bazihagurukiriza ibindi bikoresho byo gusenya no kurimbura Minembwe bigaturuka ku butaka bw'u Burundi, aho Tshisekedi afite ububiko bw'ingabo ze ndetse bukoreshwa n'ingabo z'u Burundi zimufasha, dore ko n'iki kibuga cy'indege cy'u Burundi hahagurukira zimwe mu ndege z'intambara zize kurimbura Minembwe. Noneho bisa nkaho habaye ikintu kizahora kibukwa, ikintu gikomeye cyane giteye ubwoba. Mu isoko abaturage birukanka amasigamana, ariko guhangana n'izi bombe zarekurwaga n'aya madrone bisa nkaho byari bigoye. Bamwe bapfuye, abandi bacitsemo ibice, ibintu biteye agahinda. Amahanga arimo ararebera abanyamurenge batabariza bagenzi babo, nyamara bisa nkaho byamaze gufata urundi rwego. Drone zirarasa mu bice bitandukanye, amashuri, ibice birimo abaturage bihurirwamo n'imbaga nyamwinshi, insengero, basa naho amakanisa yo muri ibi bice bya Minembwe bayamaze. Benshi baragaragaza neza ko ubuzima abanyamurenge babayemo ari ubuzima bubi cyane, ubuzima basa naho bamaze gufungirwa hagati, batemerewe kugera mu mujyi wa Uvira ndetse n'ahandi bashobora guhahira, kugeza ubwo ibiciro byabapandanye, inzara yenda kubica. Noneho ibyo nkaho bidahagije, hakurikiyeho kubarekuriraho imvura y'ibisasu. Ubundi ibitero byari bisanzwe biza ndetse ibindi bikaza, ariko ibyabaye bisa naho noneho ari indengakamere. Benshi baragaragaza igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'igisirikare cya leta y'u Burundi, ubwo ni FARDC ndetse na FDNB, mu mugambi mubisha wo gutsemba ubu bwoko. Ndetse benshi bibaza icyo abanyamurenge baba baracumuye, benshi bakagishaka bakakibura. Amahanga, imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'indi miryango ishinzwe ibijyanye n'ubuzima muri rusange bakomeje kurenza amaso ndetse bakaza kurenza ingohe ibi bitero, ndetse mu gihe isi yose ikomeje kugenda igerageza kubyerekana. 23 yagiye ivuga kenshi ko igisirikare cya leta ya Kongo kiri kurasa mu baturage. Ibi byagiye bisa naho birengejwe ingohe, nyamara benshi bagiye basobanura neza ko uko igisirikare cya 23 cyagendaga kigerageza guhangana n'ibi bitero aribwo aba baturage bagiye bagira agahenge. None 23 yasabwe kuva mu bice biri hafi aho, ibisa nkaho hari umugambi mubisha wo kugira ngo abanyamurenge babatsembe babamare. None ibi byavuzwe byatangiye gutaha. Ni ibitero bikomeye cyane. Ubundi twirwaneho igerageza guhangana n'ibitero byo ku butaka ndetse ikagerageza guhangana n'umutekano kugira ngo aba baturage batuye muri bice babashe kurindwa, ariko izi ngabo z'abasore n'urubyiruko b'abanyamurenge ubushobozi bwo kuba bahangana n'aya madrone ni ibintu bigoye cyane. Bisa naho igisirikare cya leta ya Kongo kiri gukoresha ibibaraga by'umurengera ndetse ibintu biteye ubwoba. Benshi bakomeje kwibaza ku bijyanye n'amahanga yirwa avuga ngo uburenganzira bwa muntu, benshi bavuga ngo diplomasi, nyamara benshi bamaze kubona neza kwa karagakino. Bisa nkaho aya mahanga agenzwa n'ibyo akura kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi bakanga kwiteranya na Tshisekedi kuko baba babona neza ko mu gihe baba bashwanya ashobora kuza kubakomanyiriza ku bijyanye n'amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bakura kuri ubutaka, nuko bakamureka abanyamurenge n'abandi bagakomeza kwicwa ndetse bicwa urupfu rubi rw'agashinyaguro. Benshi batangiye kuvuga neza ko ibingibi Tshisekedi ari gukora, aya maraso y'abanyamurenge Imana itayareka ngo agende gutyo gusa. Benshi batangiye kwemeza ko nawe ashobora kubona igitangaza kibigomba kumubaho. Ni mu gihe uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo yugarijwe, nawe ntabwo yorohewe, akomeje kugenda ajya ku gitutu cy'ibijyanye no
guhindura itegeko nshinga kuko ashaka gukomeza kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bisa nkaho rero ashaka kuba yatsemba ubu bwoko kuko amahanga yamaze kugenda arebera, ndetse na M23 yageragezaga kugenda ibafasha, ntabwo ikiri hafi aho, uretse n'ubwo benshi bagenda bavuga neza ko ikiri gukorana na Twirwaneho ariko bitandukanye na mbere. Kuri ubu ngubu rero abanyamurenge aho baherereye hose baratabaza bakereka isi ko bari kwicwa, ariko isi ntabwo igira inyiturano. Benshi bakomeje kugaragaza neza ko isi itari feya niba abantu bakomeje kugenda bicwa kuri uru rwego, nyamara abakabaye babatabara barebera ndetse ntihagire na kimwe bakora. Ni ibintu benshi bakomeje kugaragaza neza ko imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ishinzwe amahoro ku isi ikwiye kwigaya ndetse bakumva ko ibyo bashinzwe nta na kimwe bubahiriza ari iby'amagambo. Amakuru agezweho none yemeza neza ko AFC M23 ndetse ifatikanyije n'Amadubu, ni ukuvuga ngo ni Intare M23 n'Amadubu Twirwaneho bafatanyije babashije gukora igitendo gikomeye cyane, aho babashije kuba bahanura akajugujugu y'intambara Iskoi 25 y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri bisa nkaho Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fatibeto, uyu ni perezida w'igihugu cya Kongo, ndetse na nyene cyubahiro Generali Evariste Ndayishimiye utegetse igihugu cy'u Burundi, bifitiye umugambi ushaka kurimbura ubwoko bw'abanyamurenge ndetse Minembwe bakayigira amatongo, dore ko benshi bavuga neza ko hamenyekanye amakuru y'ubutasi yemeza ko bashaka kwashyira ibirindiro bikomeye cyane ngo by'igisirikare cyitwa P5 gikorana na Kayumba Nyamwasa, aho bazacurira imigambi yo guhungabanya umutekano w'ibihugu birimo n'u Rwanda. Ibi rero bisa nkaho bizabagura kuko M23 izi kajugujugu n'izi Skoyi ndetse izi drone z'intambara zikomeye cyane ziri kuza kurimbura mu Minembwe ndetse na Mikenke. Kuri ubu ngubu habaye igitangaza gikomeye cyane. Skoyi 25 indege ikomeye y'intambara, iyi ni indege ikomeye cyane mu bijyanye n'urugamba, irekura ibibombe biremereye cyane ndetse aho biguye hashobora no guhinduka amatongo ndetse imisozi irariduka. Iyi kandi bigaragarira mu bitendo yagiye ikora mu bice bitandukanye ku rugamba, ariko M23 yatangiye guhangana n'izi ndege kuva mu nkundura yo gufata umujyi wa Goma. Kuri ubu ngubu yongeye kubigaragaza, izagiye zihanuka ndetse cyagiye kiba igihombo gikomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo. Kuri ubu ngubu rero birongeye, iyi Skoyi 25 y'igisirikare cya leta ya Kongo abenshi bemeza neza ko yari yahagurukiye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, ahakomeje kugenda hacurirwa imigambi ikomeye cyane yo kuza kurimbura Minembwe ndetse n'abahatuye bose, ariko bije kurangira M23 ikoze igitendo gikomeye cyane aho ibashije guhagarika izi ngabo. N'amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyatunguwe nuko iyi Skoyi 25 y'igisirikare cya leta ya Kongo yabashije guhanurwa ndetse igwa ahitwa Poezero. N'amakompura bivugwa neza ko yayirashweho ndetse amarokete nk'uko bigenda bigaragara. Iyi ndege kuyirasa ntabwo iraswa n'imbunda iyo ari yo yose. Ikompura rya mbere bivugwa neza ko ryafashwe ku ibaba ry'inyuma, irindi kompura riza gufata ku gice cy'imbere aho iyi ndege yatangiye kugenda ishya, ndetse abarimo ubu bivugwa neza ko bose bamaze gupfa. Iyi ni indege kandi ireba kure ndetse ikaba ishobora kurasa mu birometero bya kure, ariko kandi nanone igenda umuvuduko uremereye cyane ku buryo bigora abagerageza kuyirasa. Ibi rero nibyo byagwema M23 ariko birangira bigezweho, nk'uko benshi bemeza neza ko iyi kajugujugu y'intambara iyi Skoyi 25 neza yaguye muri metero zigera kuri 200 gusa uturutse hafi n'umunara wa Poezero. Ibintu benshi cyane bemeza neza ko iyi yari target nziza kuko M23 ifatikanyije n'Amadubu bashije guhanura iyi kajugujugu y'intambara mu buryo wavuga neza ko ari timing nziza, kuko yari tararantangira kurekura amakompura gusa bisa nkaho yari igeze ahitangiye kwegera igice cyo hasi kugira ngo itangire gukukumba irekura ibibombe biremereye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya M23 bongeye kwihesha ikuzo, bongeye kurengera ubwoko bw'abanyamurenge ariko banarengera n'iki gisirikare cyabo nabo bwabo birengera, kuko iyi ndege yarije ishaka kurimbura nk'uko biri kugenda abitangazwa.
Namakuru agaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo ubu ngubu kiri kurira mu myotsi mu bimeze nk'igihombo gikomeye cyane ndetse n'urupfu rw'abasirikare. Iyi SKOE 25 yahiye yabaye umuyonga. Ikindi gihombo gikomeye cyane, izi ni indege zigaragara gakeya ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuyitakaza ubutakaje byinshi cyane ndetse bishobora no gutuma bikuviramo gutsindwa. Ngira ngo murabizi igisirikare cya Kongo kenshi kurwanira ku butaka byagiye bibagora cyane ndetse ibi bice bagenda bahatakariza abasirikare benshi cyane nk'uko byagiye bigaragara. Kugeza ubu rero bisa nk'aho indege ariyo yari backup isigaye izajya bafasha mu bijyanye n'ikirere kugira ngo babashe kunyura ku butaka basa naho badafite ubwoba, ndetse uko byagiye bigaragara neza ko aho iyi SKOE yanyuraga ikimara guhungabanya izi ngabo zamaze guhunga izindi zamaze kujya mu ndake, hasitaga hakurikiraho ibitero bikomeye cyane byo ku butaka. Ibi rero kubivumbura M23 ndetse n'amadubu basa naho bongeye kuba bashyira hamwe kugira ngo bongere kureba ko bahangana n'ibi bitero. Nyuma y'iyi SKOE 25 bivuga neza ko nta sasu ry'abasirikare ba leta ya Kongo ryongeye kumvikana, kuko iyo habaye ikintu nk'iki bahita bacika intege ndetse ntiwongere no kubabona ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bararirira mu myotsi hakurya i Bujumbura. Igihunga ni cyose kuko izi ndege ni zimwe mu zifata igisirikare cy'u Burundi bakagifasha kuba bahangana na M23 ndetse n'ibi bitero bikaba bikomeje kugenda bifata urundi rwego. Mu by'ukuri Minembwe na Mikenke muri ibi bice ahatuye abanyamurenge ndetse n'ibice bisanzwe birimo ibirindiro bya Twirwaneho bimaze iminsi igera kuri 2 byibasirwa n'ibitero bikomeye cyane kuva M23 yafata umwanzuro wo kuba irekuye bimwe mu bice. Hahise humvikana ikimeze nk'aho ari confidence ikomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo, ahagiye hagaragara ibitero bitari bisanzwe. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya, mu gihe M23 n'amadubu bakomeje kugenda badivansinga bakubita batababarira, mu gihe benshi cyane bakomeje kugenda bagaragaza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo uru rugamba uretse Tshisekedi wazafata umwanzuro wo guhagarika imirwano ndetse akemera ibyo M23 musaba, nta yindi shuwa ihari. Abasirikare be barapfa umunsi ku munsi. Ibitero bitandukanye bo bakora ku birindiro by'ingabo za M23 n'amadubu birangira bidakunze ndetse bikarangira bakubitiwe mu bice bitandukanye nk'ibyabaye ubu ngubu rero nabashimwe menshi cyane. M23 n'amadubu barimo barabyina igisa nk'intsinzi nyuma yo guhanura iyi SKOE yari maze iminsi yarabazengereje izenguruka mu kirere kuri bikompura karahabutaka, ndetse nyuma yo kuyipangira bikaza no kugerwaho bisa nk'aho ari intsinzi ikomeye cyane. Ndetse mu bice bitandukanye bisa nk'aho abaturage bongera kuryama bagatuza. Abaturage n'abasirikare ba M23 bongeye kugaragara basa n'abazengurutse indege, aho hari abanyamurenge benshi bavuga neza ko Imana itangiye kugenda ibasubiza mu masengesho yabo bamazemo iminsi bakorerwa ikimeze nko gutsembwa. Imyigaragambyo yagaragaye ku isi hose mu bihugu bitandukanye, by'umwihariko mu bihugu by'i Burayi ndetse n'ahandi, bakomeza kugenda bamagana Tshisekedi ukomeje kurimbura abanyamurenge. Ni ibintu bikomeye cyane byongeye guteza imyivumbagatanyo ikomeye cyane nyuma y'uko abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bagera kuri 2 bafite ipeti rya Colonel. Namakuru yemeza neza ko aba basirikare bafite ipeti rya Lieutenant Kano cyangwa se Lieutenant Colonel bamaze gusangwa mu bitaro bivurirwamo inkomere hariya mu mujyi wa Uvira, bicwa nyuma y'uko bari bamaze gukomerekera mu mirwano ndetse baza kubasha kurokoka imirwano ikomeye cyane yahuje AFC M23 na Twirwaneho ubwo bahanganaga ku buryo bukomeye cyane na FARDC ndetse n'izi ngabo z'u Burundi FDNB. Kuri ubu ngubu rero hari hakomeretse abasirikare benshi cyane, ariko M23 bamaze kuvuga neza ko yaje kohereza abataramenyekana basanze abasirikare mu bitaro, ndetse byemezwa neza ko ari bo barashishije imbunda ntoya nyuma y'uko bari bakomerekeye bikomeye cyane ku rugamba. Ni gute binjiye mu bitaro? Ese baje nk'abaturage? Byagenze bite nyuma y'uko aba basirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi bari bamaze kurokoka urupfu nyamara baza gukurikirwa aho barembeye? Ni inkuru zibabaje. Ndaje nyikubwira inkuru ikomeye cyane igezweho, ariko kandi ndanakubwira ko igisirikare cya M23 nyuma y'uko cyafatiwe ibihano ndetse kikaza gusabwa gusubira inyuma kikarekura bimwe mu bice, amakuru atugeraho aremeza neza ko kugeza kuri ubu ngubu aho bagiye gushinga defense ibirindiro bikomeye cyane hamaze kugezwa izindi ntwaro ziremereye cyane zirimo tanka z'intambara ndetse intwaro ziremereye cyane zirimo nk'izo mu bwoko bwa BM24
ndetse n'izindi mbunda z'umusada nk'uko bigenda bigaragara. Benshi bagaragaza neza ko M23 nta gahunda yo guhagarara ifite, ndetse isa naho yambariye urugamba n'ibitero bisa aho bitandukanye n'ibyari bisanzwe biba byamaze gutegurwa. Imbunda zo mu bwoko bwa BM24 Combat izi nazo zamaze kugezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Kajugujugu ebyiri z'intambara zo mu bwoko bwa Apache Helicopters, amadrone akiri mu makarito, biravugwa neza ko ibi byose biri ku kibuga cy'indege aho M23 ikontororera ibirindiro byayo uturutse mu mujyi wa Bukavu ibirometero bigera kuri 2, ndetse hariya za Karehe nyine ku kibuga cy'indege bikavugwa neza ko hose ariho hari gupangirwa urugamba rudasanzwe. Ibintu birakomeye cyane, ni inkuru zigezweho mu mutekano, politiki na diplomasi ngiye kukubwira, ntabwo ndi bugutindire. Reka duhere kuri iyi nkuru. Operasiyo Karabutaka, abakomando ba AFC M23 bagaragaye binjira mu bitaro bikuru bya Uvira, ariko benshi baje kumenya ko bashobora kuba ari abasirikare kandi b'abakomando ruharwa, ubwo ahari harwariye aba barwayi baje kuba bicwa, ndetse abakomando babiri ba M23 nibo bageze muri ibi bitaro nyuma y'uko bivuzwe neza ko ariho hari harwariye aba bakoroneri babiri bari bakomerekeye ku rugamba mu bice byo hakurya za Mikenke. M23 yaje kwanga gushyirwa ndetse ifata umwanzuro wo kubakurikira aha bari barwariye, ni nacyo cyatumye amakuru agaragara neza ko M23 ibingibi yabikoze kugira ngo itange isomo nyine rikomeye cyane, ndetse aba basirikare bataza kurokoka, kuko ni bamwe mu nkingi za mwamba mu bakoordinetingaga ibikorwa by'igisoda cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu bamaze kwicwa. Biravugwa neza ko nta kamera ziba hariya mwabira bitaro nk'uko byagiye bitangazwa ngo zibe zerekanye uko operasiyo yagenze, gusa benshi bavuga neza ko bitigeze bigorana kuko binjiye bakenyereye kuri izi mbunda ntoya za pisto, ndetse ibyaje kuborohera cyane kuko binjiye nk'abandi barwaza cyangwa se abaje gusura abarwayi, birangira babasanze mu cyumba barimo. Bivugwa neza ko babarashe ndetse uburyo busa naho bwihuse cyane. Ibintu rero bitatinze, nyuma iminota nk'icumi niho haje kumenyekana inkuru ko hashobora kuba hari abasirikare babiri bari barwariye muri iki cyumba bamaze kwicwa, ndetse nyuma y'uko bari barwaye barembye barokotse urupfu ku munsi w'ejo. Ibi rero byose byakomeje kugenda biteza urunturuntu. Byamaze kugaragara neza ko M23 nta miyaga nta mbabazi iri gushyiramo, kuko bisa naho yamaze kubona neza ko nta mpuhwe ifitiwe nayo. Ibi rero birakomeza kugenda byose bigira ingaruka kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ku murongo wa telefone abaturage bagerageza gutanga amakuru, ndetse bari hariya hafi n'ahari kubera ibi bitendo, bavuga neza ko M23 iri mu isura nshya, umuvuduko udasanzwe, ibikoresho bisa naho bidasanzwe, nyuma y'uko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda batungurwa, kuko batari biteze ko M23 ishobora kuba ikiri hafi aha, ndetse benshi ibyo bavugaga ko ishobora kuba iri kumwe na Twirwaneho batangiye kubona ibimenyetso, ariko kandi nta gihamya, kuko M23 yagaragaje neza ko ivuye mu bice bitandukanye, ndetse igaragaza neza ko yavuye nta musirikare wayo uhasigaye. Nyamara abasesengura bavugaga neza ko uretse na Mikenke ndetse n'ibindi bice no mu mujyi wa Uvira rwagati habonekamo abasirikare ba M23, ariko bari mu mirimo isanzwe y'abaturage kugira ngo bataza gukekwa cyangwa se bakaza kuba bagenda bagirirwa nabi, kuko ntabwo bagiye muri uwo mujyi kurwana uretse gutata no gukurura amakuru, ndetse bagatanga igisa naho ari cyo cyose kiri gupangwa muvoma ku yindi ntambwe ku yindi n'igisirikare cy'u Burundi bahanganye. Benshi bakibaza impamvu abasirikare b'u Burundi ibintu bajya kubikora byamaze kumenyekana kubo bahanganye, ndetse akabakoma mu nkokora, aho banatakariza byinshi cyane birimo n'ubuzima bw'abasirikare. Nuko bigenda rero M23 ifite ubutasi ngo bukomeye cyane, ndetse dore ko na leta ya Tshisekedi iherutse kuvuga neza ko abasirikare ba M23 binjiriye ibanga, ndetse amabanga akomeye cyane mu itumanaho, ndetse baje kugenda binjirira igisirikare cya leta ya Kongo. Byatangajwe na Perezida Tshisekedi mu nama ikomeye cyane aheruka kugirana n'abadiplomate Kinshasa, aho yavuze neza ko M23 yinjiye mu mabanga akomeye cyane y'igisirikare, ndetse igenda imenya byinshi cyane, aho Tshisekedi yasaga naho avuga neza ko hari abayifashije kwinjira muri izi systeme, ndetse ngo amabanga akamenyekana. Abarundi bo ibyabo kubimenya ntibigoye, kuko kubana nabo no guturana nabo bisa naho biri korohera M23 ifashishije abasirikare bayo batambara imyenda ya gisirikare cyangwa ngo bafite ibindi bikoresho bya gisirikare bibaranga, uretse gusabana gusangira umunsi ku munsi bigize abaturage, kaza kurangira aribo bagusha
bagushije mu mitego ikomeye cyane aba basirikare b'u Burundi bari gupfa umunsi ku munsi. Ni inkuru zikomeza kugaragaza neza ko umusaraba perezida w'igihugu cy'u Burundi yikoreye ari we wawigikoreje, ndetse benshi bakomeje kugenda bamusunikiraho mu bo bayoborana, akaba afite ikigeragezo kitamworoheye. Uyu mukuru w'igihugu aratekereza ko amatora ari umwaka utaha, yareba ukuntu abaturage bari kumwikoma namwe mu basirikare be agatangira gushya ubwo bavuga neza ko bashobora kutazamugirira icyizere. Hatangiye kuvugwa itegurwa ry'itekinika mu matora. Ibi byose turagenda tubikugezaho uko amakuru agenda asohoka. Ni inkuru igezweho none yemeza neza ko abasirikare bagera mu 120 b'igisoda cy'u Burundi bamaze guhura n'uruva gusenya nyuma y'uko AFC M23 yongeye kubacucumira mu bice bya Sange nk'uko bigenda bitangazwa, ariko benshi bamaze kumenya igitero gikomeye cyane cyamaze kubera Mikenke ndetse no mu nkengero zaho nk'uko amakuru amaze kubigaragaza. Amakuru akavuga neza ko M23 ndetse na Rwirwanaho bamaze gutanga isomo rikomeye cyane ku basirikare b'u Burundi. Abandi bafashwe mpiri nk'uko bigenda bitangazwa, ni umubare munini cyane ndetse anafashwe amwe mu mafoto benshi bemeza neza ko hari igisebo ku gisirikare cy'u Burundi. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye Elias Neva bivugwa neza ko yongeye kujya ku gitutu gikomeye cyane nyuma yo kwakira iyi nkuru mbi ya raporo ikomeye cyane y'ibimaze kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gucunaguzwa, kwicwa ndetse bamwe basaba imbabazi nibyo byaranze iki gitero, aho abasirikare b'u Burundi batunguwe ku buryo bukomeye cyane nyuma yo kumva ko M23 kuva yaramaze kuva mu bice bitandukanye bya Bijombo, Sange, Kabunambo ndetse n'ibindi bice nka Plaine de Ruzizi. Ibi bice byose nyamara M23 irahari ndetse benshi bamaze kwemeza neza ko izi ntare za Sarambwe ntaho zagiye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagombaga gutanga ramforo kuri izi ngabo z'u Burundi zamaze gucunaguzwa, izindi zigafatwa mpiri. Baje kwirukanka ndetse bakora amawizuro, barirukanka amasigamana nyuma y'uko bari bamaze kubona neza ko intare zagarutse ziri gufatikanya n'amadubu izi ngabo za Rwirwanaho z'abanyamurenge. Ni inkuru iteye ubwoba yababaje benshi cyane bemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye gusebera mu maso y'amahanga. M23 yongeye kubakubita n'umubare munini cyane. Benshi bati gutsindwa ku rugamba ni ibintu bisanzwe, gutakaza abasirikare ni ibintu bisanzwe, ariko kwica abasirikare bangana gutya nkaho bo barwanishaga amaboko nta ntwaro ni ibintu bisebetse cyane ndetse byagaragaje urwego rw'igisirikare cy'u Burundi. Benshi batangiye gusohora amaraporo yemeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi akunda kugaragara ataka, avuga imyato igisoda cye, avuga ko gikomeye cyane ndetse yerekana ngo ibikorwa cyagiye gikora. Nyamara benshi baje gushimangira neza ko igisirikare cy'u Burundi